Le gouvernement congolais a choisi les mensonges de manipulation pour se sauver ou bien pour justifier leur défaite. Notre appui vient du gouvernement. Nous avons sommet de l'État des irresponsables, des bandits, des gens qui croient aveugler tout le monde, des gens qui croient que d'autres gens sont des esclaves, les gens qui croient que le pays n'appartient qu'à seul, donc le pays c'est une propriété privée. On ne va pas continuer comme ça. Les gens qui veulent exclure d'autres, un gouvernement qui tue son peuple. Je pense que personne n'aime la guerre. Nous avons choisi le chemin de la guerre parce que d'autres chemins ont échoué. Les FDLR, ce sont beaucoup partout ici à Rutshuru. Ce sont eux qui dominent. Ce sont eux qui mettent les chefs, ce sont eux qui vendent les chats. Ici, il n'y a pas l'autorité de l'État. Il n'y a que les FDLR qui hari gusa ubutegetsi bw'intwaro bugena byose. Magingo icyo nakubwira nuko Tanganyika mu rwikango rukomeye bakaba bakajije ingamba zo gucunga umutekano ndetse kugeza ubu special force bose ndetse n'abasirikare bakomeye basaga nk'abari mu birindiro bikomeye bashyize ibitekerezo bindi hasi uretse kwita ku gukurikirana uru rugamba aho bari barabirekeye abasirikare batoya magenga ya birakaje. Biragaragara ko ihuriro rya Fardc ryaba ribona ko gukoresha abasirikare bato taktikoma yabo itagenda neza mu buryo bwo kurida ibice biri mu nshingano zabo bashinzwe kuyobora gahunda yo gusubiza M23 inyuma. None maginga ya bakaba babonye ko abasirikare bato batabashije ubu abasirikare bakuru nibo bagiye muri operasiyo yo kuba basubiza M23 inyuma. Ni kuri Noheli no munsi twizihiza ivuka rya Yezu Kristo. Tanganyika karami ibintu birakomeye. Vedete militeri ziri muri Tanganyika ku bwinshi. Ni mu gihe kandi mu ntara ya Chopo aha ni Katanga benshi bakomeje kugenda bagaragaza Katanga uburyo nayo ishobora kuza kugwamo imirwano ikomeye. Chopo ni Kisangani, Katanga ni muriho Katanga, umutima wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bukungu ndetse n'umutekano. Bamwe bavuga ko mu gihe Tanganyika yabayinjemo imirwano ikomeye tayari Chopo bizahita bigerayo bigakomeza muriho Katanga bikaba ubwoba bukomeye ndetse n'igihombo gikomeye. Kuri uyu munsi abantu b'abakristo biziza ivuka rya Yezu Kristo, General Sultan Emmanuel Makenga umugabo ukomeye wahamuye abicaye muri Palais de la Nation agatuma abari mu miryango mpuzamahanga yaba bize ibijyanye n'amategeko mpuzamahanga, abize politike mpuzamahanga, yewe n'abasirikare bibaza byinshi. Yujuje imyaka 52, yitwa Sultan Emmanuel Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za M23. Reka rero mbere ko turi buze kwakira loko informa wacu atubwira uko bihagaze, tumanze tubabwire by'ingenzi wamenya kuri Sultan Emmanuel Makenga, fita amateka adasanzwe, wavutse kuri uyu munsi mu mwaka wabayeho ndetse akaba ari n'umwaka udasanzwe, aho rero bigaragara ko uwakomeje ibikorwa bikomeye bya gisirikare. Yitwa Sultan Emmanuel Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za AFC. Kuri uyu munsi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 2025 yujuje imyaka 52 amaze avutse. Ubuzima bw'uyu musirikare bwatangiye kuri Noheli mu mwaka w'1973 ubwo yavukiraga i Nyanzare aha ni muri teritwari ya Masisi. Nkuko yagiye abigarukaho nubwo ari gake yumvikana avuga kuko w'icyazi gukoresha ni arme à rudre
nkuko Kisekedi yabitangaje avuga ko intwaro ziremereye zikomeje kuvuza ubuhuha muri ibi bice. Ni ivyo yagiye akora byagiye bituma ibintu byinshi bihinduka, kuva Bunagana kugera ku mupaka wa Kavimvira neza ku marembo yo kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Makenga yataye ishuri ku myaka 17 ajya mu mutwe w'inyeshyamba wa Rwanda Patriotic Front. Abanyarwanda bari impunzi barwaniraga guhagarika ihohoterwa ku batutsi mu Rwanda, gutahuka kubahunze n'uburenganzira. Mu gihe icyo gihe mu Rwanda ubutegetsi bwari bufitwe ahanini n'abari bafite ingengabitekerezo yo kwanga mu bwoko bw'abatutsi. Mu gihe cy'imyaka FPR yarwanye n'ingabo za leta y'u Rwanda iza gutsinda mu 1994 imaze guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi mu Rwanda, yatwaye abarenga miliyoni bo mu bwoko bw'abatutsi. Mu kiganiro yatanze muri 2013 Makenga yagize ati ubuzima bwanjye ni intambara. Ibiri akaba bihuriyeho na Laurent Nkunda wagize uti my life is war. Amashuri yanjye ni intambara, ururimi rwanjye ni intambara, ariko nubaha amahoro. Sultani Makenga nuko yavuze agira ati ubuzima bwanjye ni intambara, amashuri yanjye ni intambara, ururimi rwanjye ni intambara, ariko nubaha amahoro. RPF n'abarwanyi bayo RPA bamaze gufata ubutegetsi Kigali. Benshi mu bari bagize leta yariho n'igisirikare bahungiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yari Zaire y'icyo gihe. Mu gisirikare cya RPA Makenga ageze ku ipeti rya serija ndetse yungiriza umukuru wa platoon uwitwa platoon commander deputy cyase twice wa platoon commander. Tubutse ko platoon ibigizwe n'abasirikare 35 cyase 32 bitewe n'ubunini bw'igisirikare. Ni mu gihe rero aha Sultani Makenga ari umwe mu bafungaga umusururu, kuko mu gisirikare ukuntu biba bihagaze commander platoon commander n'uyu uzabona ku musuru cyase ku murongo ari imbere frontline commander. Ni mu gihe rero twice we abari inyuma afunze umusururu. Aha rero niho Makenga yagendaga muri RPA, ubwo rero yari twice wa platoon commander. Umwe rero mu barwanye muri RPA yigeze kumushimagiza avuga ko yari igitangaza mu gutega ibico ambushes cyase ambuscade mu Gifaransa, ubwo yaganiraga n'ikigo cy'ubushakashatsi Rift Valley Institute. Yagaragaje rero uko bihagaze. Iki kigo kivuga ko kuba atari afite amashuri yo kutavuga neza indimi nk'icyongereza n'igifaransa byari imbogamizi mu kuzamuka kwe, ntiyagera kure mu mapeti. Ariko ibijyanye na bitendo byari byo, kuko Makenga ni mugeshi wa mugu nk'uko bakoranye nawe babyemeza. Makenga azwiho kuba ari umugabo uvuga make cyane kandi akaba intyoza cyane mu gutanga imbwirwaruhame, kandi utari intyoza cyane mu gutanga imbwirwaruhame kuko agaragara gake. nk'uko yabivuze ururimi rwe ni imbunda, amashuri ye nayo nk'uko twabibabwiye. Ku itariki ya 15 nibwo rero urugamba rwahinduye isura, yongeye kugaragara mu ruhame ari mu gisagara cya Uvira. Mu mashusho ndetse n'amafoto yagaragaye ari kumwe n'abanyamakuru, ariko ntiyigeze atangaza byinshi cyangwa agira icyo avuga. Gusa yatanze ifoto yifotozanya nawe mu banyamakuru bari bagiye kureba uko Uvira yabohowe. Mu 1997 yari umunyeshuri, yari mu nyeshyamba z'abanyekongo zifashishijwe n'ingabo z'u Rwanda mu gukuraho Perezida Mobutu Sese Seko wa Zabanga muri Zaire. Ubutegetsi bufata Mzee Laurent Désiré Kabila wahise ahindura izina ry'igihugu akita RDC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bari muri Kongo bo bayita Repubulika ya Kongo iharanira, bikaba bivugwa n'abari hanze y'igihugu kuko abanyekongo bahamya ko demokarasi bamaze kuyigeraho. Gusa Makenga yatangiye gushwana n'abamukuriye, bituma atabwa muri yombi n'abasirikare nyuma yo kwanga amabwiriza yo gusubira mu Rwanda nkuko bizavuzwe n'akanama karoni gashinzwe umutekano. Ako kanama kavuga ko yafungiwe ku kirwa cya Iwawa nkuko amakuru ahara bigaragaza, ndetse n'abakoze ikigeshi muri icyo gihe barabizi
hagati aho imikoranire hagati ya Laurent Desire Kabila n'u Rwanda yaje kunanirana kuko u Rwanda rwifuzaga kurandura umutwe wa FDLR wari ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakora abatutsi mu 1994 ndetse mu bitandukanye akaba yaragaragaye agaba ibitero mu burengerazuba no mu majyaruguru y'igihugu. Bikaba rero bigaragara ko uyu mutwe wagiye wica abatari bake. Kabila ntiyashoboye guhagarika izo nyeshyamba ndetse ategeka ingabo z'u Rwanda yakoranaga nazo Kinshasa ko zigomba kuva muri Kongo bubi na bwiza aza amasaha 48 ubwo Makenga yarekurwaga yoherejwe imbere mu kuyobora urugamba mu nyeshyamba zafashwaga n'u Rwanda. Uko imyaka yagiye ishira Makenga yagiye amenyekana nk'umurwanyi kabuhariwe uzi kuyobora ingabo ku rugamba cyangwa se frontline commander mwiza wagiye ubaho. Ubwo ingabo z'u Rwanda zinjiraga muri DRC mu 1978 habaye kwiyongera mu guhohotera abatutsi b'abanyekongo. Laurent Kabila avugaga ko abatutsi bakigiye ibyo bitero abandi bategetsi nabo bagashishikariza rubanda kwibasira abo muri ubu bwoko. Makenga yashinjaga abategetsi ba Kongo kugambanira abasirikare b'abatutsi. Yagize ati Kabila yari umunyapolitike nge sindiwe ndi umusirikare kandi ururimi nzi n'urw'imbunda nk'uko abivuga. Ibihugu by'ibituranyi byinshi byinjiye muri iyo ntambara na Loni yohereza ingabo nyinshi kugerageza kugarura amahoro. Muri 2001 Laurent Desire Kabila yiciwe mu biro bye ari yishwe n'umusirikare muto wamurindaga asimburwa n'umuhungu we Laurent Desire asimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila Kabange. Benshi mu bitabo nasomye bagaragazaga ko uyu Kabila kujya ku butegetsi bwe byajyanye nuko hari ubuhamya Isirayeli yarahaye abamurindaga ababwira ndetse abasaba ko mu gihe yakicwa cyangwa se hagira ikindi kiba cyatuma atabasha kuva ku butegetsi mu buryo bwiza yasimburwa n'umuhungu we. Nubwo rero hari benshi ku mbuga nkoranyambaga bagiye bavuga ibidafatika ndetse batagaragariza n'ibimenyetso bavuga ko Kabila yaba ari umunyarwanda. Mu mirwano yagaragaye yagiye iba byagiye bigaragara ko Kabila yabaga kenshi ari kumwe n'abasirikare b'u Rwanda. Iki nicyo kimenyetso kimwe batanze gusa ntabwo byigeze bibasha gusobanuka neza. Imirwano yarangiye neza muri 2003 habaye kumvikana n'ubutegetsi bwa Joseph Kabila. Makenga n'abandi bari mu nyeshyamba bashyirwa mu ngabo za leta mu gikorwa cyiswe mixage et brassage. Nyuma yaho habayeho amasezerano ya leta n'inyeshyamba muri 2009. Nyuma y'imyaka y'agahenge ku butegetsi bwa Joseph Kabila, Makenga n'abandi baje kuva mu ngabo batangiza umutwe wa M23 bashinja Kabila kutubahiriza amasezerano ya 2009 yaragiranye n'inyeshyamba. Icyo gihe rero zari ziyobowe na Laurent Nkunda nk'uko bigaragara CNDP. Icyo gihe rero ikaba yarasinye amasezerano ariko biragorana kuyubahiriza. Hari mu kwezi kwa kane muri 2012 bashinze M23. Makenga yisajya ku ipeti rya Generali nyuma atangira ibitero bikomeye byaje kwigarurira igisagara cya Goma. Icyo gihe Makenga yashinzwe ibyaha by'intambara ndetse Amerika yamushyiriyeho ibihano imushinja kwinjiza abana mu gisirikare n'ubwicanyi kuba sivili. Makenga yavuze ko ibyo birego nta shingiro bifite. Nyuma yo kurekura umujyi wa Goma hashize imyaka iminsi 10 gusa bawufashe muri 2013 M23 yarashwe n'ihuriro ry'ingabo z'ibihugu byo mu karere n'izaroni. Bikaba rero byaragaragaye ko bitagenze neza. Icyo gihe brigade de intervention ya MONUSCO yarashe bikomeye 23 biza kurangira M23 icitsemo ibice, bamwe bahungira mu Rwanda abandi bahungira muri Uganda. Aho rero igice cyari kirongowe na General Sultan Emmanuel Makenga cyahungiye muri Uganda, naho icya General Bosco Ntaganda gihungira mu Rwanda. Abarwanyi ba 23 bageze mu Rwanda bajya gutuzwa neza mu karere ka Ngoma. Abahazi ni hafi na diocese ya Kibungo, hafi ku muhanda werekeza kuri IPRC East nk'uko bigaragara cyase IPRC Ngoma. Aha rero niho bacumbikiwe. Uyu rero akaba Bosco Ntaganda we yarahise yishyikiriza ambasade ya Amerika maze Kiniga nabo yarayoboye bo bakomeza berekezwa ndetse batuzwa Ikibungo. Ntaganda wahimbwaga Terminator yaje kujyanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha Irahe mu Buholande aho yakatiwe igifungo cy'imyaka 30.
Uganda nayo yagiye ishinjwa gufasha M23 ikabihakana. Yahawe inyandiko zo guta muri yombi. Makenga ntiyigeze ibikora. Nyuma y'imyaka 8 mu gushyingo muri 2021, Makenga na bagenzi be bongeye kugaruka muri Kongo. Intambara irongerera ruta uhereye icanzo muri territoire ya Rucuru hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse na Uganda. Aha rero na ahantu navuga ko ibihugu bitatu bihurira. Urugamba rwararose, ababizi babitangira ubuhamya. Ambasade amasezerano menshi yo guhagarika imirwano hagati y'impande zirwana ntiyigeze yubahirizwa. Buri ruhande rwashinja Burundi kuyarengaho nk'uko byagiye bigaragara. Kuva icyo gihe Makenga si kenshi yagiye aboneka mu ruhame. Akenshi byagiye binavugwa ko yabarwaye, ariko hagiye humvikana amakuru ye ayoboye urugamba, aho rero hari abagiye bamufata amajwi bigaragara ukuntu yabaga atanga amabwiriza y'aho bagomba kurasa. Bigaragara ko rero ari umukomanda wa nyawe, wa wundi uhagarara ku mirongo y'imbere y'urugamba, atari babandi bakomandinga bari mu birometero amagana. Nkuko rero bigaragara akenshi bya M23 biheruka kugenda bivugwa. M23 rero kenshi kaba ivugirwa na Lieutenant Colonel Wiringoma. Si ngombwa rero ko komanda mukuru aza imbere y'itangazamakuru nkuko rero byagiye bigaragara. Nyuma M23 aje kwihuza na Alliance Fleuve Congo, nyuma y'uko Corneille Nangaa wahoze ari umuyobozi ushinzwe amatora yaje nawe kuba yakiyomora ku butegetsi bwa Kisekedi. Makenga yigeze kuvuga ko intambara ze azirwanira abana be batatu kugira ngo umunsi umwe bazagira azaza heza muri iki gihugu. Yagize ati, sinkwiye kuboneka nk'umugabo udashaka amahoro, mfite umutima, mfite umuryango n'abantu nitayeho. Makenga yakatiwe igihano cy'urupfu n'ubutegetsi bwa Kongo, gusa avuga ko nta kizamuvana ku byo yiyemeje. Ati, nzatanga icyo byansaba cyose. Kuri ubu Makenga n'ingabo ayoboye baragenzura ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko umujyi munini wa Goma na Bukavu. Bikaba rero byaraje kugaragara ko urugamba rukomeye kandi rukomeje. Ibi bice bikomeye Goma na Bukavu byigaruwe mu ntangiriro z'uyu mwaka turi gusozera wa 2025. Mu kwezi nabwo ingabo za AVIS ayoboye zigaruriye umujyi wa Uvira wa kabiri munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo, gusa ziza kuvamo nyuma y'iminsi 8 bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Amerika na Kisekedi baravuga ko M23 yavuye muri uyu mujyi mu buryo bwo mu nyandiko bitandukanye n'ibikorwa. Ndetse nanjye ubwanjye mu makuru y'isasangura nakoze naje gusanga M23 itarigeze iva muri Uvira, ahubwo yarahinduye uburyo bwo gucunga umujyi kuko ifite imisozi iri strategique ihagazemo. Ni mu gihe kandi muri iki gisagara ari polisi ya M23 na Roko Informa ndetse na Ndakava barambwiye bati, nibyo M23 yavuye mu mujyi mu buryo bwa gisirikare bugaragara, ariko mu gucunga umutekano barahari. Iyo batakiba bahari, ababyeyi bacu baba barashize, natwe ubwacu twakabaye tugirirwa nabi kuko abazarendo n'abagome n'abantu bababisha ntabwo bari kutworohera. Ngayo nguko rero banywanyi, reka duhite twakira mu minota mike Roko Informa adishusho. Bwana Safari, wiriwe neza? Safari, kuri uyu munsi ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa 12 2025, General Sultan Emmanuel Makenga yujuje isabukuru y'imyaka 52. Waduhashushe ki mu magambo make y'urugamba ayoboye kugeza ubu? Makenga ni intsinzi ikomeye cyane kuko kuri Noheli y'ubushize yari imiguruko, hari jenoside ikomeye cyane muri Sud Kivu. Oya, ntabwo ari jenoside, ntabwo ni ubwicanyi kuko jenoside iremezwa. Oya, impamvu bivuga nuko abanyamurenge benshi bavuga ko ari nka jenoside. Yego, ariko mu gihe bitaremezwa nk'abantu tuzi amategeko ntabwo twajyaho ngo tubyemeze, ariko nyine n'ubwicanyi bwo bwagiye bukorerwa ubwo bwoko. Yego, niyo mpamvu nanjye banabishyize muri uwo mujyo nuko wenda mbana kurikiye nk'uko babimbwiye. Yego, ariko Makenga ya nyine nubwo hari imirwano ikomeye cyane, ariko abaturage barasa nkaho bafitemo umutuzo, nubwo atari mwinshi, ariko uko biri nta muntu uri guhigwa nyine ngo yicwe. Yego, ubwo navuga yuko kuri uno munsi wa Sultani, ubwo niko twawita nyine, ni umunsi wa Sultani Makenga.
ye kuko Manuel n'ubundi bibura bifite aho bihuriye n'intuze na Noheli. Ego niko bimeze, bivuga ngo manje kumwe natwe ubwo navuga yuko n'ubundi ari umunsi mwiza kuri we, ndetse kugeza ubu navuga ko ari n'umunsi mwiza ku banyamurenge batuye muri ibi bice. Nduzi yuko harimo n'abari kubyina intsinzi ya bamwe barekuye bari barafungiwe i Kareme. Yego, ubwo ni mu ntara ya Tanganyika. barekuwe nyuma yo kubagizwa bere. N'ubundi ntacyo bashinjwaga, ahubwo ni kwa guhohoterwa, kwa kugira gute kwagiye kugaragara muri ibi bice, ariko barekuwe rwose. Abantu bari kubyina, barishimye, baranezerewe. Bamwe mu bakomeje kugenda bacungirwa umutekano hano, cyane cyane navuga ko mu minembwe ho umutekano ari wose, kereka muri iyo misozi iwukikije niho hakibonekamo intambara zikomeye cyane nyuma y'ibirindiro basenye nyine by'ingabo z'u Burundi. Yego, naho ku bijyanye n'ahandi ho gishya kiri kugenda kigaragara kuri uyu munsi ni iki? Mu bigaragara ngira ngo abantu benshi n'abari ku mirongo y'imbere y'urugamba barasa nkaho bagize ubwoba kubera uno munsi uba udasanzwe. Yego, wabonaga yuko abaturage bari bamaze iminsi basa nk'abihishe, ababa bafite ubwoba, ariko urabona ku busantere umuntu agenda acaho bwose, urabona ko abantu batangiye gushakisha utwo kurya, barasa nk'abafite akanyamuneza, cyane cyane mu minembwe bo uyu munsi basenze, bageze amateraniro. yego, urabona ko ubuzima nyine busa nkaho bafite icyizere, nubwo kidahagije ariko icyizere kirahari cy'uko hari ibintu bishobora kuza kuba byiza nyuma y'uyu munsi, ndetse bigaragara ko bishobora kuzatuma bongera kugira ubuzima buzira umuze, bitewe n'uko bategereje ko 23 yabarokora, kuko bahise umurokozi, nubwo bitazaborohera na gatoya, bitewe n'uko ndi kubona imyiteguro y'ihuriro rya Fardc imeze. yego, bishobora kuzabagora cyane gukomeza kwidegenza, kuko ku munsi nk'uyu nguyu ku batazi ibyaberaga muri jenoside ikomeje kubana n'imirwano. yego, nko mu mujyi wa Uvira nta munyamurenge n'umwe wari wemerewe kujya kuvoma, abari bari mu mazu. yego. Bwana Safari, reka dusoreza tugushimire cyane. Yego, namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende, bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu, ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane, dusoreze ngaha. Nawe dukurikiye bwa mbere ucyonde sabone. Extra vista.